Phuresidennde Vho-Ramaphosa musi vha tshi khou amba kha khuvhangano ya nwaha nga nwaha ya zwa pfunzo na musi vha na mbilu yavho yo ḓala dakalo nga u khwinifhadzea mvelele dza maṱiriki na u hovha huna tshiwo tsha COVID-19. Vho ita na u khoḓa zwikolo zwa mahayani zwenaho zwo livhana na khaedu dzo fhambananaho zwo kona u shuma zwavhuḓi. Since Bantu education, which really did one of the most terrible damage to the education of our nation, as we've been improving, particularly in poorer schools, and the results are becoming more and more positive and almost becoming equal with the more higher, better endowed schools. Musi vha tshi khou amba kha zwikwamaho u engedzea tshivhalo tsha vhagudiswa vhane vha litsha tshikolo vhukati vha ri zwi nga fhungudzea arali vhagudiswa vha tendelwa vha dzhie mabuḓo ane vha a funa. If we can provide learners with more choices and better guidance, we should be able to reduce the proportion of learners that drop out. Uyanga Phuresidennde arali mabuḓo a zwikoloni anga engedziwa ho lavheleswa na uri musalauno ndi mafhio mabuḓo ane avha na ṱhoḓea vhunzhi ha vhaswa vha nga kona u wana mishumo na u ḓibveledzisa siani ḽa zwa vhubindudzi. These subjects that include, and I've met a number of them, agriculture, marine and nautical science, electrical, civil and mechanical technologies, amongst others, are the types of subjects that we now want to see spreading in many of our schools. Phuresidennde vho khoḓa zwihulwane mbekanyamushumo ya u thola vhagudisi vha tshifhinganyana vhane vha khou farisana na vhagudisi vha tshoṱhe hune vha ri zwi khou ṱhaḓula vhagudisi nahone zwi khou anwa mitshelo yavhuḓi.